Абачимеш халық сене шивықладай. Шакна нацизм хушинжи фестиваль конкурста жиріплетірі. Вол Альма Матер проект пакелі жүлін республикана вірінмекілні чигілі шинжи икшірітла студента икіміш худ пірлі бұштарджа. Хыназыне тегімлі шыржы сарылны туслық шүрденже кетсі елжеш, күнда теміндерлі абатта бұр. Наци думілі хужазем кашни хүйдебеленже хадерлене шимешпе палаштарма васкаря. Египет шамрыгезем ресторан ясмыкран кошери тегім блюдо бежерне. Шакна валит тавады захет тада виже повар гирлі булна. Маклюба вара арабсем хадерлеген плов. Пыштарны земмен хышылмен думалыне темлен сценариш. Чаварсемде фестивале хаваспа худшынна. Пирин халығын чизумлы эшме жемешінжен республикара пурнаган кашнежин пілмеллете шевізем. Ибит шагуя в яджибе, хуплу дене, кугл бежердемар. Хуплу элегавалданбах, чуваш нации кугл болна. Шырлун бебе зуган, хуплазалар тырмата, камалгана лартырмар. Хуплу тванзене пірлештерет, чумчына самындарат. Йорлы хазірлерім, куында хыназене пірлештерген йорлы, и візене хистедеп. Таштая крамар телейлі болма, куында шак вағытыра телейлі болма. Кулинарий фестивальне сагыр патшалық шыны зем худшынжеш, түрлі халық кевибеті да абачимешібе палаштараган хыне евер шыл жүревен теллеве. Чывашен шынызене Африкаре тада шывық хевелдуғышре шыржывзенже пурнаган зен юрварыбе палаштарасы. Азибе Африка ран келне шинзем худшынже, шак фестивальде худшынас перге яланах ыры кымылба күтейлеші, яланах хепердезе күдейші. Межінде зесен күнбе конкурсенже, күнбе фестивальденже візем күзен культурыбе палаштарма. Бұлдарашы тада перен халық сембе туслашса, бір-бір культурлы енебе шевіні диалогра күчіна бұлдарашы. Фестивале худшынаган зем абат пижерес осталы хибетанах, садель хадрле сергенеде, харбархы шыршыври елазынедек дарца баджеш, хыназем вара хаваспа халичен туданза гурман абада астивреш. Тюрезем конкурс әшізене мінле елемлетнене, тудыне тада хына умне епле ларцапаныне хаклареш. Премеш вырына Палестина, Марокко, Мавритания шиннезем тивешреш. Чавашен Галарамвали, Алиса Александрова, Лидия Галактионова, Семен Антонов.